museise watinda tavonde vala watindila ite twatinda nesana nirothote ndini wa kilungu cha thambala la muthanani wa umuthi vala tukithatine na nisiana tisongia mathina ala mendini wa mitwano yitu kana mitwano wakwe museisia na ende tha wina kulio kana ndu kwenda kutawani mutai witu tumanthini wa namba 3 tukende mwitano tisongia mokulela mwithito mwituma nikenda tumanthini mathina meba mendini wa mitwano yitu mendini wa misitu na ndumaile kwikana ata nayo na ende no kwa kilungu kindi wa Facebook ata Mutongo TV YouTube Mutongo TV /FM official naomba tie kila bandu vonde ta Veronica Siombua Willy na ende mokule mwaku no tumendeni wa namba 3 kenda 5 kenda 5 Reverend chumake ile ata chuma kekeseo kekeseo kuseo ashukuru Mungu na itumisi onde sertaithanga ina kumutungia mubea Yesu ndangite na kanenga thayo mweo na ndio tungia ngai mubea nundu atunenga nyingi kwira twiba athambalala nitungia ngai mubea nundu wa athambalala nibikite kuonde bwana onge wana mango kungune yao simo aimbia nitumutereti na ambie ndo kukatuona nenundu wa mabatamana na angi meki bathukanyo mutumia we ba mutituni wita wa Deacon Mutie ni wa ABC mutituni pamwe na muka wake asuonde mambite mekalabu matwithukise na nyendio tungia ngai mubea nundu ninga yututumira ile tume hiyo actually nditu ile meli hizi ni nesio sisi ya theology ya Yesu ne yaba ibandu usiao wa meli kisiani cha meli kikumeli chambelile kuma kuya kuyabalamu mpaka kigeso bikakula ku Joseph Joseph ni what and actually meli atumikio tamu hiyo wako musiamu tangie na itu tuyongwasya musia ise wito ili tyomiyo ya utome wa ninga hii nikenda abo semishie abo semitwano anengiana ke direction atebye mama omwenti wona mbiye twinene ya maundu mandiwa na mwe sionde no twisomanyisia labda no ibinda yitanabi kanundu ili tunene ya thayu wa mundu wonde na muno mitwano kusia winti wa kana wichana muno tukalindanga myalika nundu nikaba kulinda mwalika kutekwa kanyomba yonde kwa umusia ise witu tuikwendete tikaribu sana nikenda tukwatianie kubika muminukelio na ninisika ngai inokwe kanisa. Asante. Haya umwe asiaye mimi naitwa niko na shida kwa sababu kuna bibi ya rafiki yangu bibi ingilikuwa maimeta bibi yangu na bibi ni kibeti kiko but anyway nitu akaelewa aite bibi wa rafiki yangu kana kibeti cha munanya wa huwa ananitaka na heshimu mume wake sana, so nikitoka kwa nyumba na muonanga hapo nje akifua nguo huwa ananionyesha ndambi. Sasa nitafanya aje na tunakaa floor moja? Yes. Usinothi nawe hizi mundu aikulia na yenda kumanya na ti weweka kuyo omemende pe akameyende yasi akulamo kula kwimo ende dikwasi ati usuti ulala na kiiti kibeti kina mume wacho kila kithuku ni kusisia ya keli na ya katatu wonu onakunu tonyokeribyo ukakia kika neno tondo uyo nundu this is so bad nundu yukwangelekane wose kibeti cha munyanya ewa kuambi yokomi ona munyanya weke somanya nuko komasiai wona eiwata na ekakumanya kiu na esumbe wangai walite kumuyangai ata actually it is really bad kwa uni wongwasi ona kumuribyuko umwe tungiane akokonya ndambe ingekunya ndambe na wena sia kuniki na nki utabya we mundu ume weso na mundu muko kumanda manyane kiku Biblia ya Asia munyuka ukana uimi wa mundu mukamweni ulobota ukiwanzuke indi mumino kelio nikiko nicho ndimo na neniu ekilungu cha 5 musoyo 15 asya nyusa manse kedimani chaku kila wakete nondo sia muka waku ni kuyani mabinda onde mundu ume ekakwendegwa ni mundu mukamweni mundu mukote wa muka waku nondo mumino kelio nikiko mumino kelio ni wo nondo ekwenda niki niwe siya kwenda yake nisiwezo na mundu kukwenda pena inde na njenda pesi ndo kwenda ndani nane ni basyo bwana ningo nena ingina mundu ombe kesi akati muno kwenda haume muno edha abeke ndo kwenda tuwo kwenda either na mbesa syako
nundu ni mwisi wa mukomia ndukae ma mwenenga chau mbesa enda sipe kindu kwenda kwako ekawe akatimu no kwenda ume ekakwitha ena kindu kingi kiyulu wa uwendo pe kindu kumanda kwako koni ngwasa isubiane na mundu mukosu ni muinyu munene wa nyumba yako muka waku akamanya tio thuku no thuku ona mume akamana no thuku kuteke ndiko thuku muno. Haya, mume akakwatwa ni tamaa athinza no yesa umanya uyithia niwo wika ata na no kuvuthisie na kuvuthitie na ndumu vata. We soma na mume waku ni wendanza chambe ni mboya mboya ni aliula mundu muboye mume waku mumisiendembo ni try mtheisi obo wa madhabau ukithia ithe wake ilu kana mai wake ilu kana nduthi akwibeba omwati wo lalai kana nduthi abe mundu mukongi umukelerie madhabau makumwita makomani kwansia ya kuikwatanya mume waku na wimo kana ngi mebeba wo chawi enda kukwanangia nyumba yaku ko mama wako mwendwa umbithukisie enda kwa magoti ombea mume wako ngaini waliula kila kingi wakwata mwanya manda nsiyo yako yangewa nake omunena ni mume wako ni kiumbuthasia ni chao kongwika hata nuthukuma ungwika akasumansai makwika hata nyenda kwika nikenda kautavya ni chao kila kina thina o kwansia ya winyivyo na nsia ya wendo umanyikana umanthengewa mwegewa wina mweme umukulie ni chao pe mavinda mako yangewa na mume wako umanda ukethia niwe ne binda yi etha ni binda ila wa munenga ila umunenga muse wakwa koni tha kunenga enai kokitha kitasamamu yo kokitha kichandui ni chauki wanambie kwikata kwika ene umanthe onsia we na mume wako na indi mboya ni bindwa mumesie na nini singaino kumwadiola. Aya, asante. Hai ni nganya kuma masako na ni kama niko na kadem na tweka nukwata wane itau ina private parts nisaidieni yake na maoni. We chambe nenda kwasia 8 kima kwa mumbithukisi ona kau Veronica nine siona mutabani omwe online aitabanya ni wanai wa mundu muka aitabia kaimia ndukai tikila kutwa ne mundu ume utamwise wanawake mjuange wanaume usiolewe na mtu ambaye si wa size yako kwa hivyo pima size ai na wewe ya maiti ya ameni pima size nyena senga ya twewie tai nono ngaya manda utheu aibelania ya sia 13 so akatatu wa yasia mutwano ni utaiwe ni andu othe na ukomo ndukethwe ichao nondo ngai akasilila ilala yi na matha noni nasenye tumewa makome na ume shuali oyeso twa woketho kometa na mianata utinda udimete size shuali wisoma na lamu sione weba nisi ila wisa kwa se mume waku ni muthuku ni munini ni mutheke yitha yi man shabe mundu ukombea nake pe mundu ungi una test yo bandu wethia ni muthantha kana ni mwasa be bandu ukutina mume waku te kwikata te ukutina ko ni asiati chambe chuni kithuku koma na girlfriend niki ukomesia itau ni batonyetha beki tuni tumishike bakana either a problem ya fungal infection ila waileta ku hospitali akaitwa kana chakeli ni munini ila wo mulicha pena kila tukita friction we mulicha abinyiwe na yiki waitau nundu wa moyosu wako we munene mbe wake na wosu onidia andu kwendea na kwika na muno kumutwa mwinu chemushi omumanyisye muyo nesa nundu ni wake akoma nake muthenya kwa jasa sita enu twa kila ibinda nikenda amanyie withie muyo wilika kwawo nesa ko nigongo asia pasiwe ni chao either infection kana either ni munini withie bena thina wilio ko kila ndo nyakwasi hospitali aitwe either one infection na ni usio muno kwito aka tweke you be the same issue to infection fungal infections kwangira nibe mundu mumona mbi ya kila siali kama mundu muka wake ayona sindu zao aimulika yona mu iyo wimwe
pena sindu zao inamaanisha kuko na fagos kwa hiyo kwasa those fagos ni siitawa mundu nali hospitali na wethia mundu wa ili undu ka mublemu ase ni aume mundu no kwata wani fago infection to light watu thamba na tuo either sio isi ya kwikalila either ngoila tu kwikia amwe mani kaangu abandu batena light ila siandini mundu ayanika ungua kitanda kana ayanika bandu itenyanesa na yosa imwikia ila yitawanganga aimesia fagos kwa utilasima witho komana mundu umenikenda withi wena isitu sita fago infection emithemba mingi kwa mundu nali hospitali aitu. Asante. Haya nyenitawa naende ni mundu mukao kwanza ni ndiwa na enda mundu ume na miaka 45 kwambata akabiki na kumutwa naende etha no kwenda mundu muka wa kutwa na wina miaka 45 kwambata na ubikie kutuma namba kunthini wa inbox yakwa naende asia enda onake eriwe endiwa mundu ume usu. Okay, na ndinena na ndiwa na asia chigothuku na alamu na akamwana ndiwa maleche yetha nimeenda kutwa meke hata matwawe na ni usio mbua chuchanena nituthethe ya siandu nundu nitukwata andu waingi nundu wa thambalala kuya umengi matukuni ya asimu onabe mundu mukongi onambie pastor ni mukuni wana andu mena HIV AIDS yes wanatupigianga akatwa na mandhi mundu affected ala infected mungu atanie nake na ni useo ndukende mukwatane na mundu utamwisi sio mbwa nenda unyota usu nundu nini noni wikwatania na mundu utamwisi mukatuma ndu mukaeleanwa na ni mundu utamwisi no yesu akomana nake yibi ati mundu mutwana kana ikwana ngie binda na kuyangi ma conman aiti ndio kuwa mutumie mbesa na ndio kuikata na ndio ukutwa kuni wangu asiati the one wenda mutwane please mukomane nasi ajui binda nasi etha noenda muume nomba kana akutwambe kwikata ukona ndwenda muume ukanikuone withi ndiweta mundu na ndimutabia ndimukonnect nyaza ni mundu nikitata umwise ndikakwata nizio mbwe ukwata nya mundu bae mundu ungi unambiye nimukwata niyo bindani oyingi na wa mundu munenga namba athi lobi kubika ilobi ethi ya mundu unu mukenga ona pisa ilo mutume atisi tisi yake ona isi nzinde wa Facebook tisi yake ona isi WhatsApp tisi yake akuna simu ethi ya mundu mukati yo wile tawaye manema maiti yandi wile wibeti ile ubi manondo na kende ndamu wile ana musia izio alo uko wapi siniko hapa kwa M-Pesa wapi hapa chini ya M-Pesa ndio ule nina azijua mu block na azima simu na alikalikanga mundu wakati kwa kwete kukunda jao na uko wapi nake mundu ni wendi ona so it's good when we know you it is good even when the mundu please book appointment let us meet no you need counseling ya maunduni ama mtu mwikatwane mwambie kwaze mutwana wakwa nithinite nundu wasiombua na mutaiwituta grace mumangwata nisi na kutu yairi wanebida ya counseling haya asante mundu muka akamina mwaka atakoma na mundu ume pe undu wika ni mundu muka kukomanya kana sex ya mundu muka trust it is just a want mundu ume it's a need men can't do without sex but women can do payundo wika atio ndwise nundu tu human beings and sex part of us either we mutwaina no bikite stage ya kutwa manda mume wikata utwawe nundu pe fluid yuma it does sex fe fluid yuma ne fluid ye we amuseo eteva sandini wamwe mundu muka utatwa kana mundu muka we na mwena ndeka sex na yikala miaka mingi na ndeka sex chawo akwa metuki chawo ula wanake wa beauty ya mundu muka nithela mundu muka nitha a beauty nundu wa sex sex is very essential nundu ona ikiwuke juma chuchumana bu etina wa mwabikia kila kita orgasm pe yuti ya yuma tulima twa mwituke kata tukabingukanga na pe stress yuma nundu jela madu mabikia orgasm pe kindu wewe akuma kilini ukewetali kamwe no su wonde esu nindawa yamwe koni ngwaza ndundu wika lakini ni useo mundu kutwawa akediwa na mume wake akakila kilwa akabikia orgasm mwi wake ukalilivika
Asanti musese katambo kwata utandija nitusiokeria ingi na indi tisiokeria tukwitha tima na yela mundu likamathinani munyanya kana muka aile kuungamana nake kana ile osemba akasungila kungi. Musese ndino wa kilungu cha Thambalala na twende na usungi ya mukulu lewe ndeno utuma ndino namba 3 ni undu iba wina thina ndini wa mutwano waku ni kitaukiba kindini wa ndu yaku ni uwiba windini wa musi waku na indi tukwe watisungi ya mukulu asu onthe nye na ena kiveti twekalite miaka 6 na twathi mwana ciana ile no kiena koma sibitali Kenyatta miei ile indi atolokile ndesi athi kwa mundu umeungi na akuna simu kwa asya no twaiwe nye nina moye kwivasya mundu muka ina moye kwivasya mundu muka ungi nina moye kwivasya mundu muka ungi lakini ndambite ku mwenu cha usu na twaite ni wae maniwe na mundu ume usu wekala nake na ni nasiye kana kamwe na no nasiokie vau musi ate undavya nundu nikala ilovi nyindise nikata nundu ndiesa umwetikila ingi uyu nakula ni useo mundu kutia wundu wake nundu nwali kama mathinani nene nasie ti useo nundu mathina mailata ua makitakuka na bai mundu utakwatwa ni thina bai mundu utawa bai mundu tetha na accident na siombua mwana akwa mundu aika kumbwa akwa na wisa kwasya mundu numwise akwa nundu andu ni mabinduka kila ibinda ni utwa mundu musio muno mwana ke muno indo ibinda inini akabinduka actually ni yuni na comment yola pastor ndiwa aya kamambo test na sasa ni utwa ni mundu wa test na kwanza mwimina mwaka kila wona wachenda kikata kidela kana kido na wimanisha duka kala mutwanone ni pole mwanake nundu wa thino so wako kwatie na ndiasa nuthuku nundu akangimene the mitueso ona tiaka onaume kama kila sema wa muka aimwenu chako akambe kwikata kuiteria shuali muka waku wenu chaka yitethwe niki onaume ingi kama asia ndwithia ni wambio kole nyumba kwanza ndaye kata endo manda mundu muka ongi okobyo biasia mundu muka wiba na nyene nena ndiasa nuthuku ila tutwane bya ni reference twasia mukekalania imwe koseo kuthuku kwa wau na kwa health kayu ni wa ups and downs kande thie mwanake uyu asia nunebanisi na atambite kutwana muka anasioka anapanga kusioka na ewie no siokie na ilobi nye ni mwe encourage ketha ni batonyeka ndito yangai na Yesu aimanyisia mboya ya muyai anaisi tweke na isito otondo tumaekea alama tulitania ase ni wonu enda kutwa kibeti kingi lakini onacho kiketha na maweku macho pai mundu tema weku utwa mundu wisi ni museo uyithi onaki weku uyu weku uyu chamene atabiche mwana kiongeimbia muka ne eswani ano tokomagwa ni mundu ungi ambia ni ngumweka ni mande na mukulia na nuko nongi utakomwe uju utakomwe withi umunya ba tikaba waku o wisi ni wakomiwe na mutu onyai kalandi mukayange wa na muyekeania na ikuya kindwa kwani naeka na chundika atataingi na iseuba kute utesi akometwe ni mianata kane ende na ukomwe ni mianata kuni nina ntina mwana ko ndimu yati edwa muka waku nusiokie tula otie we muwa kithi wani batonyeka muthimu kekalandi mukayangewa ukamutabia bitterness yaku no we mutabia ndu waku koseye na edwa ni batonyeka uimwekea nundu nikabao su musiaite na mwekalile miaka mingi kute uungi uumanda na ninisi ukamwekea na muinena niange weno labda ndakisiokea yingi na mwikala thayu wotanu munango bewondu mwekala kute kwambia kumanda ibetingi na siana uwe na siana siaku ni waendie siana siaku siona kwa mutoi kana bandu ciethina kunye ni soani yachu na nundu nitunenga naye namba yitu ukendo kutu involve
twikale ndio pamwe na muka waku tweyongewa ili ni twithana mwanyo so wa reconcile na kutungia nyumba pamwe na mayikala na utanu na ngaye imathi mamunango. Asante ni kwatia no wabikia na ukwata utaosu naende ethana uko na waile no bikia na ugosa. Hello ni kutoka Machakos. Langu ni is it normal for mwanamke kukosa kutoa ile fluid during bedtime? Okay, it's a good question. Akame fluid sisiana me dekana sime mithemba tetatu. Chambe ila ya kulablicate. Ila mundu mukawe na bata. Pe fluid yuma ya utuma baubo ololoa na baseuba andu maiko na mubila ukethia ni baseo. Pe fluid ya kelela mundu mukawuma sia auma sia bindani ila wabikia orgasm. Jila wabika mwiso kinatu kita climax. Kuna maji inatoka. Kiwu cha keli kila cha katatu ngweta cha katatu ni kila chuma once mwanamke ako fertile. Kila nina manyisi bindani nyingine asia kitha akilie muwe tumbi ula white yak. Ula witha utalekania unono kanichu mundu mukae fertile beki uchuma ona hata kometwe nake. Hizi ni neno unundu ninoni mundu umo kumulika muka. Bikaibu abotanda mala. Ayosa tochie kata. Azikana beki wikiba nikenda amwenu komiwe. Weno koma webe kinongona bande kuelewa manonga ndabi yajua nenete na kende umanyakana mundu muka ni binda ya kwitha fertile na nomba kapa umekiwu kigitake kwata nite no te mwaini kuona ato komiwe na kaba ikenda mundu na mwikana unamukomya mundu muka ni wailete kumya edha ni batonyaka aume ekayuli katamoli kantiani se umemuma likatamoli kantiani deo prepare muka nikenda mesobikia yimwe na maina kila tukita timing peke luketa wa timing mundu ume okila metoke na okila metoke ingi malika ila tumeta stroke 9 stroke 9 ni ndi mundu akewa akauma na iwe auma imenyamuka wake na genwe kata ni weaniwa na hindi mundu ume auma aibaluka buwe iwe angoleke ngo na ke mundu mukanindi anambi yakabona yukwambililia kukila koni wongo asiati mundu ume ambao tha ukila mubilo baute tha ukila mubilo te o prepare muka waku uili kawina kindu kita wa timing omwethukesie mundu mukakilelia kuma kana kupika climax wambia aigwa taukongo kambego ibinyewo wibinyewo mundu muka ayakilelia kukilia koni wangu asiati ni useo mundu umeutwanite prepare your wife until afikie orgasm. That is what we call a health sex. It's your sex ila ilete sex ni yandu elitu ya mundu mukaya niwe na mundu ume niwe on them akometo museo na tunena ti mabinda ende ne preparation. Haya hello Dhambalala hello ndedi ni kata ni dhite mwendo wakwa na mundu muka maikwatanga masturbating malakauta na nyenewa ambumete ngoni yunekata. That is lesbianism. Isu ni latu mita lesbian mundu muka kwa chao kwa mundu muka andu makula si akameka sex yata meka u kwanshi ya ukwatangana na makwatangana maili kanyasia na maili kanya wemi yusu ni yoita wa sex yaka which is so bad na nina nini yobindani nyingi nasia ona kukwika masturbation mundu muka bisu byangmejika kwoko kukitha kwikuito muno kutemu iyo ula wasebuwe kuondwa batausu umu iyo ni mwololo lakini chani ni chumu ila mundu muka wemanyisia kwikwatanga kana ukwatangwe ni mundu witha mueme uona ilika witha wasia ila feelings nundu ila sensitivity ni thela ukethia kiucha mweme kiundu kiokwe withia na ndwithio na muyika sex it has no meaning nundu ni wamanyisie cha kiomu kito kwelicha ni asia aka tabia sitweka nina yo na niyo 8 maituma kwete ne school niyo 8 maituma kwete lesbianist maiwa sema no eto ni kwat breakiwa maiwa sema no eto ni kwat breakiwa meneno lakini it is against God actually this one ikithabe kinduki with a sian kaiwo sio mbua mwana akwa ona nikaba ulalai be wangai wa mundu ume na mundu muka
tuyasuniki lilikana Sodomu na Gomora mamini wanundu wakiba lilikana atangi wa makanisa wito wa longi Paulo yasia na Ngai amaletia mimioni yo mithuku meyanangie miyo ndaia musiaise wito thabe kinunga yu menete niko kwania mutugo wa Ngai ono Ngai wabangie isu ni yitwa ku breastfeeding kuma Ngai nuna wiye kwina Ngai na isinga ikia na isionthe atio la uma beba wa Ngai ndakaike kuma beba wa Ngai ni kwikata ni kwika sindu imwe ta isu Ngai la waseubisie asobya mundu ume na asobya mundu muka na asobya imali sionthe Ngai aina mubango na intention zeo indi jila mundu muko kwitikila mundu muko ngia mukwatange inamaanisha uyase Ngai ni wakosie ndia wendo ezekila weka na Ngai no yananga mubango wa Ngai na Ngai nicho kitumi ona ukumina nthi yitu na nicho kitumi Ngai we na wo na Kenya nundo ni twetikilete ziru na nthi ingiti Kenya yoka nundo ni twetikilete maundu amomete from muno developed countries na Reverend yo wine nai baba isai kwa nundo abikie bandu wethia orgasm na lesbianism titondo yani sikila bandu wor komana na twili tutoni ukethio na mayu bitha imwana mayu bitha kwisa kwata Ngai na twewiete nundu Ngai akakanya nutonya kanya mwaki munene nundu wachu ethi wa kiuni kikwenda nundu kyo kiende kote kingi nundu pe mwitu ni nane ni bidenge na kuya bana ngo ni yesimu kwanza wesa kwitha wembe anuko ni tamani na twakoma na indituo na ngele isiambia we endaka angele siondu wendaka na nukumbenda na mula najua eratwikata angeleze nebyaji ayandu bayiko bitha na ninono na mutabani ongi wa kanisa mundu muka akanga inatu wiete na tweke hiyo kenga kanisa aka nundu aka matabani amaka amwe ngini makenge kanisa ayasha even when you have nini wendo na mundu mukasa when you have a friend kana a sex mate mundu muka kana love mundu muka it is so nice mundu na nena ndini wa online as it is so nice. In fact the pastor mweno ni mukamba wa bama tune iwe Anthony Mbinge muno pastor ayelesia undu we wa moyo lesbian uswa na lesio tu aide yitwa suwa matu ayasha yitha yiki muyo mwingi kimu yo mwingi ukamanya okoma na mundu muka ndukoma na mundu ume actually mundu pastor na pastor oswa na banga mume wake ndeni wakwite ndile same no swende ni mundu asa mume na kantiwa please yakantiwa Ngai na mwe wiete ani twisoma ni so na makanisa opingwe kantiwa we pastor no ikenga ka yulu olalai wako umethia Ngai ulona atumie Sodomu na Gomora ithela Ngai another tiu na mina Sodomu na Gomora yonthe baka muka loto na kiathela kuni wangu ase it is really bad na yule chao kiuchangia sindu isu muno Reverend kimwa kiuchangia chambeni ni sindu itu yatukiza social media sindu itu shisha ndini wa nini wa ma Facebook ma Twitter those things ni siuchangia nundu wishisha yona mundu mukokikanya mikwa eweka na ngemekukanya meli kila kingi kiuchangia nundu to end times nundu Biblia nene tekase no thuku ukekata ukamswande aya kila kingi nundu wa welcome mikanilie ya ndito sita developed countries tuyetu kila nundu Kenya ni tuenda misaada ni tuenda hii tu anu maisu kuma kusaini saimwe na ndo sindu imwe sirasio thaithi na mothaithia ya mawimu metwa malumunati magesi ya masindu isu okosu once you get in you are initiated kuma kwebinya it's like tattoos tattoos ina hii tunanake ukiona makululu twenzoka ba na ba itako kindu kiki yani sindu isu ni uthaithi those tattoos mabitu kesi ine sana ke ti wanake na etu ni uthaithi na weli cho thaithi nusu kuma withi abe binya na tatu simo kubetangwa ibinda yikosa na wa polisi bengine kunosa na wa pia ni maana alailwe nundu wa tatusi nundu ndisi usiawe kila bandu bonge na wina tatu uwezi ukachukuliwa kuni wangu nena ndiacha sindu yini uthaithi na weli cha uthaithini it is so powerful na yukuma ndini wa sindu ni sio kosu withi yakina binya we manise sindu isu kuikola siena binya Ngai natwe wietei no changitwa muno ni uimu ni uimu osu na satani endete sindu sio kosu na nisio ithandas
niguo wathi tunainie twacia i aleini moaingi no hamwe mamuosa we naende musese wote watabika muthia wa kilungu kitu ndiye kwati wabikiana utereka na ni kwati ni wabikiana kwa sauta wa mutai witu tuko maneno ndi ni wa kilungu cha twathimwe tiwane sano etho na kibeyo cha kwela mwe ina kwathime